Sireka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV mwese ikaze muri aya makuru uyu munsi turi kuwa gatanu ni tariki 15 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025 twinjiye makuru rero n'amakuru araza akwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku mirongo y'urugamba hirya no hino aho ibintu bihiriwe byabaye ibindi turaza kunyarukira muri teritwari ya Ituri muri iki gitondo ndetse no kuri uyu munsi hiriwe imirwano ikomeye cyane n'imirwano iremereye yanatumye abaturage batari bakeya bahunga bakaba abahungiye n'abaturage bo muri Rinji muri Axe ya Ropa bakaba bahungiye rero muri teritwari turaza kubabwira ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye turaza kandi kubabwira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze guteguzwa kotswaho umuriro ese ibi ni bande bagiye kuyotsaho umuriro ese ibi bigiye kubera hehe wowe icyo usabwa no kutajya kure ya Ibendera TV hanyuma turaze no kwerekeza muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze guteguza ko bagiye gufata Butembo bagafata Beni bagafata Ituri bagafata Kisangani bagafata Ekwateri ubundi bakerekeza Kinshasa ese ibi byatangarijwe hehe se byatangajwe nande ntujye kure ya Ibendera TV mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu naho rugamba rwambikanye hagati ya Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC uraza kumenya aho ibi byabereye ariko kandi uraza kumenya n'icyo aba barimo gupfa no gushyamirana kongeye kubera muri uyu mujyi wa Uvira rwagati byose uraza kubimenya turaza kandi kusubira muri teritwari ya Ituri ahitwa Chomia intambara yahagaritse ubuzima bw'abatari bakeya muri bice ni nyuma yuko n'ubundi hakomeje kubera imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru turaza no gusubira muri teritwari ya Warikare tubabwire ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bameze nabi muri aka gace cyo nakubwira kandi nuko ibi byamaze gutuma abatari bakeya abongera kubona yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ibintu barimo ari ibintu biri seriye cyane ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru birumvikana n'amakuru muraza kugiramo uruhare rutandukanye uruhare rwa mbere ni ukudukurikira ukatwumva mpaka dutangiye kugeza turangije ikindi ni ukutereka like yawe niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV ubundi winjira uhita uterekaho like ukinjira uhita uterekaho like hanyuma wowe niba uri mushyashya no ku Ibendera TV nyemerera nkubwire yuko icyo ngusaba no kwinjira ukora subscribe wamara gukora subscribe ugakora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo amakuru ajye agera hano ku Ibendera TV uhita uyabona udatakaje umwanya wo kujya agushakisha ikindi kandi nuko ushobora kudufasha gusangiza inkuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye ni ibintu byoroshye bidatwaye n'umunota no kujya hasi aho ngaho handitse share ukakanda bakaguha link ukayisangiza abantu batandukanye mwese rero nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose reka mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye
Yes, nongeye kubaha ikaze mwese abaherereye mu Rwanda, abaherereye mu turere dutandukanye, abaherereye mu gihugu cya Kenya, abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo muri Uganda, abo mu Burundi, abo muri Zambia, abo muri Mozambique, nabo muri Tanzania, mwese tubahaye ikaze. Abantu baherereye mu gihugu cya Norvège, abaherereye mu Bubiligi, abaherereye mu Buholandi, muri Canada, muri Amerika, mu Bufaransa no mu Bwongereza, namwe tubahaye ikaze hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru twinjiyemo kuri aya masaha, abantu muri groupe ya Ibendera TV namwe yambu, abantu mwakoze follow kuri channel ya Ibendera TV namwe yambo. Muri Kivu y'Amajyepfo ni mu mujyi wa Uvira, rugamba rwongeye kwambikana ni nyuma yuko muri uyu mujyi hiriwe akavuyo gakomeye, nyuma yuko kandi ku munsi w'ejo bundi harasiwe ni ku munsi w'ejo harasiwe abantu bagera kuri babiri, bitwara bibabwiye. Uyu munsi rero rugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ni hafi y'amazi cyangwa se iki kiyaga cya Ekwateri, akaba ari imirwano ikomeye cyane. Ariko icyo nifuza kukubwira no kukubwira impamvu abangaba bongeye kurwana ni Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bose basanzwe bafatanyiriza hamwe kurwanya abarwanya umutwe wa M23. Aba rero gusubiranamo bagasubira inyuma bakarwana ni ibintu bikomeye, ni ibintu kandi binatangaje. Nibyo rero nifuza kugira ngo ngusobanurire neza. Hamaze iminsi havugwa amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kitarimo gushaka kurwana, nyamara ariko bakarwana abitwikiriye umutaka cyangwa se biyambitse umwambaro wa Wazalendo. Ku rundi ruhande abasirikare b'u Burundi nabo baravuga bati ni mube muretse gushoza urugamba, tubanze turebe aho ibiganiro byerekeza. Ibi ngibi rero ntago kubikoza Wazalendo barimo kubyemera, reka ibi nta nubwo Wazalendo zishaka kubyumva mu matwi yabo. Kubera iyo mpamvu Wazalendo zongeye kuzamura ya mvugo ivuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi batsinzwe, kumanukira za Kanyabayonga, za Goma, za Kavumu, za Bukavu, hose bagenda abavuga bati mwe mwaratsinzwe, mwayoboye urugamba birabananira, none ni muherere ku ruhande, muherereke natwe tuyobore urugamba. Bakongera bakavuga bati ku munsi w'ejo bundi twaragiye tugera mu mujyi wa Bukavu ndetse turemesha inama n'abaturage, mwebwe FARDC ntaho mwigeze mubikora, amutangiye rero gusaza ndetse n'ikimenyemenye ushobora kuba mwaratwivanzemo ahubwo muri abasivile. Ibi rero ababikoza aba basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC nabo abakamera nk'abariwe n'amavubi. Aya rero aya magambo niyo akomeje gutuma aba bombi bongera gushyamirana, akaba rero bongeye gukozanyaho. Minsi ishize bakozanyijeho igisirikare cy'u Burundi kirabitambika kirabakiza, ariko uyu munsi nanone bongeye gukozanyaho hagati yabo ubwabo, ariko nanone igisirikare cy'u Burundi cyongera kwitambika hagati. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera, mu gihe izi Wazalendo bazibwira ngo nizitegereze imishyikirano izava mu biganiro, ariko ntibashaka kubyumva habe n'akana gatoya. Ngiyo rero intandaro y'imirwano yongeye kubera aha muri uyu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba.
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka noneho twerekeze muri teritwari ya Ituri. Aha muri Ituri hongeye kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse ibi bikaba byatumye abaturage batari bakeya bafata inzira abatangira guhunga. Amakuru aturuka muri Ituri aravuga yuko kuva mu rukerera aruguye umunsi kugeza mu masaha ya kumanywa ndetse no mu masaha y'igicamunsi, imirongo ngo yari myinshi cyane y'abaturage bo muri Renji ni muri Agise ya Europa muri teritwari ya Jugu muri Ituri bari guhunga. Bakaba rero bari guhunga ku bwinshi, bahunga imirwano yikomeye hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi bo mu mutwe witwaje intwaro wa CRP uyobowe na Thomas Rubanga. Hamaze iminsi havugwa imirwano yikomeye cyane aha muri ibi bice, ni nyuma yuko kandi mu minsi itambutse abarwanyi bo muri uyu mutwe wa CRP bakomeje kugenda babangamira abaturage ndetse bakabahohotera, abandi bakabarasa, abandi bakabicurwa agashinyaguro, abandi bakabasahura. Ibi rero nibyo byaje guhagurutsa iki gisirikare cya FARDC kujya kubahiga. Hanyuma rero bakaba n'ubundi imirwano ikomeje kandi ikomeye aha muri Ituri. Reka twerekeze mu makuru rero avuga ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze guteguzwa kotswaho umuriro ukomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi hagana amasaha ya mu gitondo, Wazalendo zagize gutya zikora inama aha muri Kivu y'Amajyepfo, aha muri Plaine de Ruzizi. Ni inama ikomeye cyane abakoresheje abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro bakunze kwiyita Wazalendo. Aba rero bakaba bakoze inama ikomeye cyane kandi y'igitaraganya ibera muri Plaine de Ruzizi. Akaba ari inama yafatiwemo ibyemezo bikomeye cyane kandi bireba abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aba rero bakoze inama barimo umutwe wa Wazalendo uyobowe n'uwitwa Ngoma Nzito, hakaba umutwe wa Wazalendo uyobowe n'uwitwa Foka Mike, hakaba umutwe wa Wazalendo uyobowe n'uwitwa Yamuri ya Kutumba. Aba rero bakaba bagize gutya abaricara mu nama ikomeye kandi y'igitaraganya, barangije rero abafata ibyemezo bikomeye kandi bikakaye. Mu byemezo bafashe rero abavuze ko tayari bagiye kongera gukaza imirwano hagati yabo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bavuze kandi ko bidatinze cyane abagomba kwisubiza ibice byose abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe. Ikindi kandi bavuze ko bagiye gutangira imirwano vuba na bwangu, ndetse ngo muri weekend barabamaze kwigaragaza ndetse bakore nagashya ku barwanyi b'umutwe wa 23. Bakaba bavuze rero ko ngo bagiye kugaba ibitero simusiga ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ni inama bivuga ko yatangiye hagana ku isaha 3 zishyira isaha 4 za mu gitondo, ngo ikaba yarangiye cyasi yasojwe hagana ku isaha 7 zishyira isaha 8. Biravuga ko muri inama kandi hari n'abayobozi bo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ikindi kandi ngo iyi nama bakoze ngo byanze bikunze batitaye ku biganiro, batitaye ku nama y'uwo ari wo wose, ngo abagiye kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, kandi ngo n'urugamba ruraza kuba rutoroshye. Reka rero twerekeze muri teritwari ya Rubero, naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze guteguza gufata ibindi bice bikomeye. Umuvugizi wa guverineri Bahati Musanga Erasto yuni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, umuvugizi we rero witwa Bwana Muyisa Arumumba amaze yatangaje amagambo akomeye. Na amagambo yatangaje ku munsi w'ejo akaba yarayatangarije abaturage ba Kayina, akaba rero yaragiranye inama nabo abatangariza ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bagiye gufata Butembo, bagafata Beni, bagafata Ituri, bagafata Kisangani, bagafata Ekwateri, ndetse ngo abagakomereza Kinshasa, ndetse ngo abazaza batwaye Kisekedi. Ntumbaze niba ari mu maboko gusa ngo bazaza abamuzanye. Akaba rero uyu muvugizi wa guverineri yongeye guhamagarira abantu bose kwiyunga ku barwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo abafatanye uru rugamba. Bavuga ko bagiye kwinjiramo kandi ngo ari urugamba rukomeye ndetse runaremereye kandi rusaba inkunga y'uwari we wese kugira ngo n'ubundi bazabashe gutsinda uru rugamba. Ni ibintu rero n'amagambo akomeye cyane, n'amagambo atoroshye habe na gatoya. Hanyuma rero ahitwa Chomia n'ubundi ubuzima bwahagaze. Ese ni kubera iki? Ese ibi byaturutse kuki? Ibi nabyo ndagira ngo tubyinjiremo ku buryo burambuye, dore ko aha aka gace kitwa Chomia na gace gaherereye muri Turi. Imirwano rero hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa CRP yongeye gukomera kandi ihagarika ubuzima kubera yuko imibereho y'abaturage ibijyanye no gushaka ubuzima byose byahagaze. Imirwano ikaze yongeye kuba ku isaha 8 za nijoro, no kuvuga ijoro ryo ku munsi w'ejo rishyira kuri uyu munsi, kabera muri Sabe na gace ko muri grupama ya Chomia muri sheferi ya Bahema Bangwangi, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Robert muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko abarwanyi ba CRP bateye ku birindiro by'ingabo zirinda amazi ziri ahitwa Isabe. Iyi mirwano rero ngo yaje gukomeza kugeza mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 15 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Iyi mirwano ngo yateje ubwoba bwinshi kandi bukomeye ku baturage bo muri ibi bice. Ahagana ku isaha 3 za mu gitondo amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje ngo yaracyumvikana muri ibi bice, ndetse abaturage benshi ngo abari abakirimo kwihisha mu nzu zabo, dore ko ngo ariho bari bagumye. Ibintu rero ngo byaje gutuma icyo nakwita ko ubuzima busanzwe kuri abaturage buhagarara, kubera ko ngo abagombaga kujya gucuruza ntibigeze bajyayo, abagombaga kujya guhinga ntibigeze bajyayo, abagombaga kujya mu kazi gasanzwe ntibigeze bajyayo. Ibi rero bikavuga yuko ngo ubuzima bw'abaturage ahangaha bwongeye guhagarara bitewe n'iyi mirwano ikomeye. Abarwanyi ba FARDC ngo batangaje ko bamaze guhosha iyi mirwano, ni ibintu bamaze gutangaza mu kanya kashize. Ikindi kandi biravuga ko muri iyi mirwano ngo abarwanyi bagera kuri 4 bo muri CRP barashwe, abandi benshi ngo barakomereka. Kugeza bari ko hari andi makuru y'abaturiye aha
avuga ko umusirikare umwe wa Garde Républicaine yishwe naho abandi bane bakaba abakomerekejwe muri ibyo bitero, no kuvuga abandi bane bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Iyi mirwano yabereye hafi cyane y'ikigo cy'ingabo z'Ubuganda UPDF nk'uko byagarutsweho na Luki Malembe, umwe mu bakurikiranira hafi bya politike n'imibereho aha muri Ituri. Yagize ati iyi imirwano n'imirwano yari ikomeye cyane kandi akaba ari imirwano yahagaritse ubuzima. Akagira ati imirwano yabereye hafi y'ikigo cya gisirikare cy'abarwanyi b'igisirikare cya Uganda UPDF. Ku rundi ruhande Depite Abdara Penembaka yasabye inzego za leta Kinshasa gusobanurira abaturage neza uruhare nyarwo rw'ingabo zabo, no kuvuga igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'igisirikare cya Uganda, ngo barasabwa gusobanura uruhare rwabo kugeza ubu ngubu, kubera ko ngo niba abaturage bakomeje kwicwa, abandi bagahohoterwa, abandi bagasagarirwa, ngo uruhare rw'izi ngabo rushobora kuba rukemangwa. Akaba ariyo mpamvu rero yamaze gusaba ko hatangwa ibisobanuro byimbitse ku cyo aba basirikare mu by'ukuri barimo kumara. Ngibyo reka atukiri muri aya makuru, ariko mbabwire ko turimo kugenda tugana hano ku musozo wayo. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, societe civile yamaze gutanga intabaza, iravuga ko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kotsa igitutu abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri teritware ya Warikare. Impuzamiryango y'abaturage bo mu karere ka Warikare iravuga ko hari kongerwa imbaraga zikomeye cyane abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba ku mirongo y'urugamba, ngo barimo kwisetinga neza ndetse bakarusha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Bakaba rero abavuga ko ngo birimo bishobora kuba biri guteguza ko hashobora kuba hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Uyu nguyu rero yitwa Fiston Misona, akaba ari uhagarariye inzego z'abaturage muri aka gace. Akaba yagize ati turasaba guverinoma ya Kongo gukomeza kutugenzurira umutekano, cyangwa se abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo baramuka bigaruriye ibi bice bakatugenzurira umutekano. Ibi bije mu gihe abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23 bakomeje kugenda bakubita inshuro abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, ndetse kandi hirya no hino akaba yakomeje kubera imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza abangaba, ariko rimwe na rimwe bikarangira n'undi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo abahambirijwe bagakinagira ay'amaguru. Reka mbashimire cyane rero, kandi nizere ko mukomeje kubana natwe. Ni amakuru twagarukagaho, ni n'amakuru asoza y'uyu munsi. Mwese rero mbashimire cyane uburyo mwabanye natwe kuva mu makuru ya mu gitondo, amakuru yo ku gicamunsi n'amakuru yo muri iri joro. Hanyuma nkomeza kubibutsa kandi niba utari wabikora ndakwibutsa guterekaho subscribe. Mu gihe ukora subscribe ukibuka no gukora kuri kano kameze nk'inzogera ni signe de la notification, ubundi tukajya dukomeza gusangira amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hani ku Ibendera TV ngene twamukanda amakuru n'ibiganiro ndetse na gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Mwese mugire ijoro ryiza, abiriwe mu kazi nizere ko mwagize akazi keza, abiriwe muri gahunda zitandukanye namwe nizere ko mwagize gahunda nziza. Igisigaye rero no kubabwira ngo mwese Imana ibarinde.